Mai ko kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel be tun rei nei la mai thun riu dare asai July the ru na ta chat kum sing nei ni chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Noni July the recruit na chanai local MLA Dingang Longgang Mai Deputy Commissioner Noni Dr. Sarachandra Oraju SP Noni Namsadai Peter Pa Mai Khani DLO asak le tuna Kaupum kau dui dai kan melam kau consultative meeting Kaupum Beli Noni district kau that kai kan the DC Noni Dr. Sarachandra Oraju rui dui dai merikabiu kan mebam nun dat na ke nai me sausin kan the DC Noni respond Inspection Concern Departments nun le tat kan me khautai in zang lao pot sai khani khauring kabiu kan mai nun lam kathai kane mi da khau district administration nune ri kai sam kabiu kan mai kai khun nun khang kading khau relief materials in khalau tina ke ge nai min nun tai in khalau kani dola nai khopum beli khau dam dui luangliam na dui thum gai kan mi khautai kai chui na kanai kabiu kani tiki in zang lao tung area adi kabiu cho tu mai tai thu in taw ngan thai in than mak na bam di mi da kau agriculture department roi field assessment survey tat kai na bami tu na lumnu mai jam ri ti thai kane nam mai nun chuang cham thei lai na naplau haikhat hectares in bu hai dui ri thum ka si thi kumna khawring ru na ka thum thai tang kan thi tuna sakani concern SDO spot verification sumai tang report the state relief and disaster department khang ti ku puni kumna kabiu mai kai khun nun khang government ri in khalo zi mai tai in khalo khang supuni tuna cham te ri ti thai kane Tamenglong July the recruit na chanai Tamenglong district khau nai mai CSO ZNCM RNCM TL LNCM TJ INU TJ CSET JTWA VACC Tausem Tamai and Tamenglong rit lang na asai July 3 group na tachat irai khau mass democratic rally tatpuni mass rally ta Tamenglong natural ground khau lau chuan khwang ru kai megan khau kwang kadoi na tatkai ka haupuni tuna CSO leader rit ti thai kani rally tai napsam tipat magna backlog nai ba mai MGNREGA MC bills pending subamai district hospital Tamenglong khau staff raw ba mai GNM Institute tan in Swachh ba mai kani welfare scheme azu khau issue nai ba mai ti hai pian mak mai indaw na government rikazi nai mai action la lo khang tatkai khangi tuna ti thai kani mass rally khau hai Tamenglong district halung ba mai kwai rui lung su kada launa gwang tat ka zaw lo diu khang CSO Tamenglong convener aryang pan mai ri sanghwai kani Noni July 3 group na chanai nungba 54 ACM li Dingang Longgang mai ri primary health center Kaupum tong lulung zautat laukan the local MLA tung inspection kautai chief medical officer Noni district Dr. Azin Maringmai ruini tat ka zaw laukani local MLA te rui tanloi magna ba mai staff quarter building ni zautat launa concern contractor khau zai milung khau tanloi khang sa kan thi staff quarter hai tanloi lana zai milung khau staff nun bam ka hau nu khang MLA te rui sa kane Infal July 3 group na chanai Jeriba Municipal Council Manipur khang most promising town award Swachh Survekshan award kum singne ni china pada china pungmong New Delhi khau tat kai kan me khau ti kan the Swachh Survekshan award ceremony khau tai President of India Draupadi Murmu khani Manohar Lal Khattar Union Minister for Housing and Urban Affairs kanai ni gwang kazaw lokani Manipur khau china chanai urban local bodies nai milung khau tai Jeribam ri in than thing leng mai sukan chongi kumna northeastern region khau town in thiamai Chui na khat population below Chingchui nai milung khautai number 1 ranking gwangkane Guwahati July 3 group na chanai Guwahati khani North Lakhimpur re July 3 group na chanai New Delhi Vegan Vawan khautat kai kan mai Swachh Survekshan award kum singai ni china pada china pung khau promising Swachh Sheshar of Assam award tikane Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ri social media khau tikukan mecham khau Guwahati ta northeast khau cleanest capital city declare silaukan mi khau na ilang mai inda we to na hi kane Guwahati khang open defecation free plus certification khani 1 star garbage free city rating tikani Guwahati khang inthan thing mai award tikan me khau Assam Chief Minister ri Guwahati Municipal Corporation khani Guwahati khau longba mai gwai ta chonku mai indaw kane Delhi July 3 group na chanai India mai Kerala state khau rui Yemen khau nurse subam mai kazan Nimisha Priya tar yang thangloi khang subam thi Nimisha Priya ta suloi khang la dan ti kan metai Yemen khau gan khatpu Talal Abdo Madi ta suloi me khau ka khoi nai ti nai nurse Priya kai ri kata ranpat khang sian ti khang tubami ti ki thai me kai Talal kai rithu Priya ta
Questions tu mai thu sulwai dat ni na de tu na demand subami nurse priya tayamen gel khaw law na cleric intervene sulaw na intaw hai sulwai magna ba me Delhi July 3 na Chennai India tong Chief of Defence Staff General Chauhan Ri sakan make you to ri bansin outdated rina asai daw ri hai ngamni tuang ha me tu na sakan thi General Chauhan Ri indigenization of critical components currently being imported from foreign OEMs in the area of UAV and CUAS to my workshop kat headquarters integrated defense staff le think tank center for joint warfare studies ri langkan me khau mi latbam hai sakan tonge India rina kara na kasiap my drone khani anti drone system hai kasiap pani nai kumna foreign technology khau ngang lawba mai ri chamdan mai ta di in swanthe khani production hai limit su the tu na sakani India ri Pakistan ru khau operation Sindor tat kai kan mai tai kining tau na asai ri ngam ni mai hai outdated sumai bansin ri ngam ni tong rami ri asai ngam kho tu with hai future weapon ri ngam ni na de tu na karian kani Tamenglong ting nai lon dui luang bu tari group na ta chat kum sing nei na chi na pungu Lao chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye dui luang bu tari group na chakyu kum sing nei na chi na pungu Lao chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chen rek ngan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khori ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei